Zabava v nočnem klubu v mestu Kočani na vzhodu Severne Makedonije se je po noči sprevrgla v tragedijo. Nekaj po pol drugi uri zjutraj so se zaradi pirotehnike vnele stropne plošče, ogenj pa se je nato hitro in nenadzorovano razširil na celoten strop in ostrešje. Po zadnjih informacijah je umrlo najmanj 59 ljudi, starih med 14 in 25 let, med njimi tudi 3 člani gostujoče glasbene skupine. 150 duši, 150 familij će stradati. Za što ti mi život na mene? Ne mi treba na meni život. Jedno detence imaš, što ti mi? Ne mi treba život, ljudje. Poškodovane udeležence koncerta so reševalci tudi s helikopterji vozili v najbližje bolnišnice. Več kot 150 ljudi je poškodovanih, 18 jih je še vedno v kritičnem stanju. Policija je medtem pridržala več odgovornih, med njimi tudi lastnika, ki za obratovanje kluba, v katerem je bilo sinoči kar 1500 ljudi, neuradno ni imel licence. Luka Černe. Na videz brezskrbna zabava z glasbeno skupino DNK se je v severnomakedonskem klubu Puls končala takrat, ko se je zaradi pirotehnike nad glavo pevca vnel strop. Medtem, ko so se organizatorji trudili požar pogasiti, pa so udeleženci dogajanje le opazovali. Klub, v katerem se je zabavalo 1500 ljudi, so naposled zajeli plameni, pokanje gorečega ostrešja se je slišalo več 100 metrov daleč. Aktivirani so bili gasilci, nekaj pred 3. uro zjutraj so prvi telefoni zazvonili tudi v bolnišnici. Во рок од 30 минути се мобилизира цела болница. Сите доктори, сите медицински сестри, сите болничари се на работа од 3 часот наутро и почнаа да ги донесуваат првите пациенти. А најман 59 ни било веќе помоќи. За жал, имаше и починати лица. Пациентите кои што беа тука беа со изгореници и со интоксикација од јаглероден моноксид. Mi treba jedno dete imaše загина, što da prava? I ninite da gi nema, i oni da stradat koja što strada. 150 duši u jedno disko. 500 duši disko. Колку години имаше вашето дете со чувство на 20 годинка, само што требаше да живее. Не можеме да најдеме никоја болница. Сега чекаме од тука резултати дали ќе ја најдеме дали е тука. Ако не Штип, ако не е Скопје на крај, не знам. Makedonska vlada je v luči tragedije razglasila 7-dnevno žalovanje, sožalje Severni Makedoniji pa je izreklo več evropskih držav, tudi Slovenija.